Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silian sang puya Sarkar lai punat khona kumsom parit chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven la ma lawin thla da lo ula ina tom tlatin trul to palo chon pon chuak lo ula mai tomna vu midang na ilo kudle mai ti file hridan lak te lo ngai poimong cheu COVID-19 ka inhersia du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei rangani tuna chuan Chanchinthar long ai thak chun zomang u tugina COVID-19 din hunhria thar bera mi sang khat somruk pakhatin an kai ti mu chu ani Chief Minister Mizoram thangan Mizoram le Assam ram ria duty police te thom chak turin malak zelani ati Union Cabinet on Indian Air Force Stan Mishing Purthai Thona Lian Chi C295 MW Somnga Paruk Layaremti Sarkar lai pui chuan National Defence Academy mei chelu tir veremti thu nimin khan Supreme Court ashil tukina COVID-19 din hunhriat thar bera mi sang khat somruk pakhatinan kai ti mu chuani a sample test zong zat sing khat zali som sari pali zinga za som point pakhat pathuman positive ani tundin huna shikai to zong za thi singruk sang sari zakwa samsari pakhat ani a singa sanga zali samthum paret enkol daman ni to enkol lai mek singkhat sang ni zathum le pali omin mi zanhi somni pakwen thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai za somthum pani mu chu ani a thuna laboratory sample test zinga somsari un positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chu zariat somthum palian oma FIA test a somni panga positive mu chu nam bokani mishing sangkhat zela positive mu chu to za thi somruk pani ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nunna chan to za thi somni pakhat anga chut ani piti ro kong ikom samret pakhat zotang lung le chuni zan lai dar som pani khan COVID-19 awangin DCHC puk puya athia August ni ru khan shia kai ti ria chhoni in September ni riat khan admit ani Peace Sadana Devi kumsomli Kamala V to September ni riat zanlai dar som panhilam ni samthum panga khan chong test CHC COVID-19 awangin na thia nanna dang awangin tholeni khan CHC entir tura akal chu screening a COVID-19 ria kai ti ria chhoni a hemenu hian athijuita ani Chief Minister Mizoram thangan Mizoram le Assam ram duty police te ration pek anni atia mi pakhata ni tin bu final ni hisab zela pek anni ti house ashil nimina house chunga zona changin home minister pul cham le na omlo wangin ayo turati house leader Mizoram thanga chuan ram duty te tan atule mamo sang te pek bel mek zelani atia armed police ten Thakhata rifle allowance cheng somli andonga Mizoram police ten ration allowance thakhata cheng sangkhat andong ti asoibok heibaka hian ram duty te intur tuithiang him an ngai to tur thu soin solar chu nei ni to ma se pek belle an tum tur thu soya shri omlowa omti ran du ti soin an harsana soizi zel turin anti atia an mamo angte ti hlotin an tum meka COVID-19 vei omte po a thon vaka en colony angati bok chief minister chuan ram duty post thom that an tum thu soin police na ruak no kha po an tum ti asoya shri puilenga wangin police lak thar ala har sari a borok pa ngai huna anlak bel ngei tur thu soi bok ani Power and Electricity Minister pu arla zilena chuan tunlai electric bill pung uchuak ne soi chu April ni khat atangin electricity chia thar manani wangani ati nimena se sana zona changin pu la zilena chuan electric bill punna hi za somni point pasari ani atia covid rilenga wanga sarkarin mi puichet vel khuakirna khautak asiama wangin bill counter hon theini lova online bill pe chu atlem jok ani awangin bill hnung bara thlathum thali bill tling khomte oma wangin bill pung uchuak tak angin alangani ati minister chuan covid-19 rilenga wanga sarkarin mi puichet vel khuakirna khautak asiama wangin meter reader 10 energy meter reading unlock thailo wangin April May June le July tha a electric chitman te chu JRC supply code regulation 2013 in asoi angim reading lak pa ngai lai consumer ten thathum chunga electric an hmana tanga thakhat omzat chuakim professional bill siamani atia meter reading lak solpal emo bill siam solpal awanga bill sang zol nia hriat te chu athe anga entika siam that ngai te siam zelani atibok PNE minister puala zelena chuan department lo le sum manral zong phushu thei tu berin tunare thar chu siamani ti soin sarkarin za somli pakhat point pakwa panhe ti san
atum dan ani atia bil ti san alo ni chuan thok tu te hlo in en kol na tur alo phu ve thei don ti soin power an leina sarkar poisa ti boilo zonga kalantum ti soin department in power leina po an ne ve the be se ti asoi bok minister chuan power leinan sarkar in thatin cheng verbal samthum pakata tanga samthum panga in kar an mang thin te asoya consumer hena bill siam cheng verbal samthum atanga samli in kara mun thuma thana mun ni vel chau alo le thinani ati BPL tan electric bill voi khati tlemalo ni to ti soibokin central atanga cheng verbal chesari tranpuina andon tangin BPL tan electric bill ti niam alo ni to ani ati bok Nimin Khan the Mizoram Agricultural Land Leasing Bill 2021 to Mizoram Assembly lungrol taka pass ani Agriculture Minister Pusilar in sang chuan he bill pulutin he bill thara hian organized farming kalnat pui tu mani don ati a chumi kentel kholman tangkai farm mechanization chu apoimo thu soibok Agriculture Land Leasing Bill hi members of Nipan hi Nimin Khan in soya he bill bi ka langsar zolai chu ram ho tu le a ho na te chungchang ani a ram anin ho dan tura provision sang te akengtel dona tribal din hunte akengtel don bok ani lunglei chan maria pike vanal do ti kumsom nga panhi mi thatua pu chu Nimin Khan lunglei police ten an mana lal choi moi kumsom ni pathum ta han mi lunglei bul thang te khuwa om thin ani hemi chungchang hi Nimin kaidar nga Khan SP conference hola chan chumumi te komin nu chui turadin SIT leader pual ba lalun pe SDPO chuan tual thana man ruwa chemte social media thedara changin an man theiti asoya Nimin chomadar som pakhat mini somthum pakwa Khan report andon bo zuin athlenna lunglei luang mola zukhwalin dar som panhila mini som an mana kota shuai ngal ni in district jail sajai kona thon ngalani ama hi tol thatu ni nge yangai ani thule anem nge na ane thattok thu police station an soini kan correspondent thadon danin tol thatu pu hi alain puang lawani Nimin Khan Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Atan Paithar Bel to MDC Puvizir Sang chulak lu ani kumin August ni somni paru Khan LADC Sarkar ding Lai Executive Committee chu paithak ni in Governor in CM Atan MNF member Puvizir Sang apom puya Nimin Khan ongklai DC Dr Andrew Ace Manal de kachuan LADC CM Atan Puvizir Sang chu renom thu tiam tirin alalut ani CM lang lu na LADC holania hian Executive Secretary Puis laram enga chuan kai shuain CM thar chuan LADC MNF Legislature Party Sarkar chuan rami pui huap zodin tura theito pachu tur thu soya MDC te political party thomngai pole LADC hnuai thoktu tele rami pui te chu Sarkar fin chua angaina thuron peshe lo turin angen Puvizir Sang chuan Sarkar in siam rina tura ngai dan du dan inang lo te omma sela MNF Legislature Party chung kwa boruak thalo omlo ti soin lairam tan theito panchu zelang ati a longkaya all india radio correspondent lang heteral te zona changin Puvizir Sang chuan akai hre sarkar executive member turte ponzar thoya tum thule sarkar chu fuge kima akal thoi theinan malak ngal atum thu soi ani Chanchinthar hi all india radio Aizawl atanga puan ani Union Cabinet ni minute khom chuan Indian Air Force stan mishing phur thei khona lian chi C295 MW somnga paruk lei belaremti heng khona te hi Spain na hun pui nei MS Airbus Defence and Space SA na tangin leitura relani tuna leitura ti C295 MW te hi ton nga tanga ton somarit phur thei ni in tuna Indian Air Force man lai Afro aircraft khak tu turani tun lai khol chang kang manga thuam ani Sarkar lai pui chuan National Defence Academy me chelu tir veremti thunimin Khan Supreme Court ashil Armed Forces ten na inron khomani nuwa hethutluk nei siamani tu sarkar chona soya Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti chuan ramchung court changban hena hian sarkar thluk nei a tira court chuan hei lo chin che in September ni somni pahnia ngai tole turin ti ani thama sani sompariat Khan Supreme Court chuan sipai officer ni thene tura NDA entrance exam chu me chia te tan honsak ve turin sarkar lo shil to hethutluk na wang hen sipai me chia te tan kong zau ta khon ani pha don ta ani Chanchinthar serti topna na tang pui tukena COVID-19 din hun hriat thar bera mi sangkha samru pakhatin an kai ti mu chu ani Chief Minister Puzoram thangan Mizoram le Assam ram radio ti police te thuam chak turin malak zelani ati Union Cabinet chon Indian Air Force stan mishing phur thei thona lian chi C295 MW somnga paruk lei RMT Sarkar lai pui chon National Defence Academy me chelu tir veremti thuni min Khan Supreme Court ashil chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani